Сасвахаларахта тариф etmege hazırmız. Studiyada men Sefer Şukurova çalışam. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Buyuk zihat altında Xanlar Sarayında restorasyon işleri devam ediyor. Bir ay bile geçmedi Sevastopolskaya ve Kozlova çaprazında ise yanlı sızıklar silindi. Şehir meselesi Yalta şehrinde bala bakçası koz ögünde yıkıla. Mesele çözülecek mi yok mu? Eki yürek tutuluğu ve epilepsiya vatandaşımız maddi yardımga muhtaç. Ve Kenede yıllar meselesi Sakra rayonunda acılar ve Kara Çoramolla köylerinin sakinleri şikayet eteler. Gelecek bizim kolumuzda. Sergey Aksyonov Kırım Cumhuriyeti'nin devlet ve munisipal devlet hizmetlerine tahsil beruf programmasının açılımına bağışlanған tedbirde iştirak etti. Prezidentimiz ve Kırımlılar tarafından koyulgan maksatlarga tek ekeni gayesi ve gerekli adetleri olgan takımını şekillendirip erişmege mümkün. Eğer biz sizden Kırımны yaxşı tarafga deniştirmesek, bu bir kimse bunu yapmaz, dep haydattı Kırım yol başçısı. Bunun beraber Sergey Aksyonov devlet hizmetçileri için motivasyon sisteması mükemmelleştirmek gerekligi dikkat ayırdı. Nord-Seyner'nin gayip olgan kapitanı Vladimir Garbenko'nun takdiri haqta bugünkü kungece bir şey belli degil. Kırımlı ombudsman Lyudmila Lubina onun bulungan yeri haqta malumat olganını tasdiqladı. Hatırlatamız Mart'ın 25'inde Ukrayna sınırcıları balık algan Kırımlı Nord gemisini tuttular ve sonra tevkik ettiler. Kapitandan gayrı ekipajının epis azaları tek yarım yıldan son Kırım'a kayıttılar. Tamir mevsimde yanı tapılmalar da ola. Han Sarayı'nın rekonstruksiyası geçişatında mütehassıslar yanı artefaktlarını tapalar. Onların sayısı 3000'den ziyade. Bu çeşit kapikler ve turmuş şeyleri. En asası ise eski devirinin divarları açıla. Объекті bizim muhbirimiz Naciye Исаева bulundu. Тут показано, как будто проход между стенами, а прохода не было. Han Sarayı'nın rekonstruksiyası ketişatında binanın ilk duvarları kazılıp açıldı. Tapılgan duvarlar kısımları hem at ahırının bölgen duvarlar hem de su vağının bazı kısımları olabilir. Esas tapılmalar 16-18 asırlarga ait. Из-за этого она делалась. Я прошу прощения, а вот это вот перпендикулярность? А вот это более поздняя перегородка. Загадка, да, что это неизвестно? Restovrasyon ceryanı unikal arxeologik tapılmalarga zengin oldu. Bu işler devamında çeşit kapkler, tutun ulileri ve turmuş şeyleri çıktı. Нет, это Крымское ханство, чеканка местная. Ukrayna vaqtında Han Sarayı'nın Farsi azbarçığında kazma işleri alıp barılaydı. Ama konservasiya keçirilmedi. Şu sebepten su akızuvu denişti. Bütün su kazılgan çukurlarda toplanıp başlandı. Bu sebepten duvarlar yavaş yavaş yıkıla. Arem binası da az kaldı yıkılmağa. Mütehassıslar duvarlarını yanıdan tıklep oldular. Abidenin saklanması boyunca işler devam etti. Открыто и заливает водой. То есть у нас конструкция постоянно мокрая. Это гниет. А это решение позволяет оградить это, и еще с научной точки зрения. Mütehassıslar restavratsiya sarayının sırları açılmasına doğru yol olganında eminler. Lakin onların kaydetkenlerine göre bu proses yengil olmaz. Çünkü 1736 senesi yangın yüz bergeni sebebinden sarayının ilk korunuşu yok edildi. Şimdilik ise en esas vazife bu temelini kavleştirmek ve damını bekitmektir. Bu işler binanın yıkılığını toxtatacak. Здесь несколько периодов же строительства и перестройки. И это все сейчас открывается. И как раз в процессе открытия принимаются решения. Где-то будет музификация, где-то это будет восполнение утрат. Но это будет видно в проекте. Saray kompleksinin meydanı 4 gektarını teşkil etti. Evvelleri o da ziyade yani 20 gektar edi. Koralarga ve garp kapılarga bakçalar kiredi. Onlardan артында sarayının çayırı da var edi. Şimdilik bu topraklar şahsi hizmette bulunalar. Onun için Han Sarayı'nın en mühim kısımlarını gayrıdan tıklemek esas vazifedir. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nin sözlerine göre bu teritoriyana banalaştırılması boyunca endi bir kaç gaye var. Her şey evvelleri yani 100 yıl evvelisi gibi olmalı. После окончания проектных работ, это планируется где-то июль-август, уже выход на экспертизу и, конечно же, выбор подрядчиков, который будет путем конкурсных процедур, которые уже будут непосредственно проводить производственные работы по реставрации вот этих вот 9 объектов. По мнению ученых, с момента, как проектное решение будет готово, необходимо будет 5 лет для того, чтобы привести в порядок
дойти до реализации этой идеи, музифицировать всю территорию персидского дворика и открыть новые вехи истории. Bu saray Kırım Tatar mimarlığının acayip ve unikal nümunesi sayılan. Şehir içinde hakiki şehir, camiler, hamamlar ve dürbeler yerleşiydi. Belli şairler, yazıcılar ve çalgıcılar sarayakta coşkun satırlar yazgan ediler. Onun için bu kompleksin kurtarılığı restorasyon işlerinin esas vazifesidir. Naciye Isayeva, Vitaliy Golubov, Millet için. Bir aydan az vaqt geçti. Sevastopolskaya ve Kozlova soqaqlarının çaprazında yapılgan yanı sızıqlar ise sızıldı. Paytaxtımızdan sakinleri bu vaqtda şaxalıp başladılar. Hakimiyet ise birden seslendi. Memuriyet yolbaşçısı Natalya Malenko aytqanına göre sızıqlar vaqtında sızılgan edi. Bu vaqtda o operativ xo'jalik toplaşuvunda haber etdi. Мы будем разметку наносить 3 раза в год. Мы будем ее наносить до 1 мая, потом до 1 сентября и до конца октября, для того, чтобы она была видна. И я думаю, что вот как раз таки качество разметки нам позволит ее видеть с вами постоянно. Bundan da gayrı Ahmedjiddeki yollarının kapital tamiri tenqid etildi. Tış hizmetçiler fevralının 1-ne kadar episi hatalarını doğurtmaq gerek ediler. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov hıymet keskenine göre былтыр başlagan episi işler yekünlenmedi. Устраняется в Каменке, устраняются частично на Маяковского, частично на Авиационной, частично на Севастопольской. Везде все подрядчики частично устраняют, но устранить у них время было достаточно. Я считаю, что здесь у нас только завтра один день. Сегодня и завтра, вот 2 дня. Погода позволяет работать круглосуточно. Şehir hizmetinin işinde da bir nusxalıq var. 2 hafta devamında Şevçenko İstirahat Bakçası yanındaki eski durak yanılanğan Sevastopolskaya soqağının görünüşünü bozaydı. Natalya Malenko avale vaqtında becerilgen şehir hizmetlerine zapata berdi. Увидела фотографию, которую мне прислали на Facebook, фотография с датой 29 января. Остановка стоит парк Шевченко, за ней валяется остановка, которую сняли. То есть она сколько времени валялась? 2 недели больше. Сколько понадобилось времени вам, чтобы ее убрать? 40 минут. Вот и все. Проблема вся заключается в том, что никто не удосужился поехать и проверить, как это выполнено. Kırımны suvnen temin etmek ve tatlı suvnun edegine öğrenmek bu Kırım alimlerinin esas vazifesidir. Şimdi kainat resimlerinin yardımıyla ahuvlar bulungan yerlerinin araştırılmasına alıp barıla. Hem de harhuqlaq dayangan ösümlüklerinin çeşitlerini işleyip çıkarıla. Задача, которая стоит сегодня для Крыма, это рациональное использование водных ресурсов. И здесь не столько вопрос стоит добычи, да, сколько вопрос стоит оптимизации использования этих ресурсов. Мы понимаем, что этот ресурс ограниченный, мы понимаем, что разведка этих полезных ископаемых осуществлялась еще в далеких 80-х годах, и сегодня все усилия, которые есть, направлены по целевой программе, они сводятся к тому, чтобы обосновать источники и рациональность использования. Bundan da gayrı Keriç'te benli balık üstürülmesi boyunca Kırım Federal Üniversiteti'nin leyhası çalıp başlayacak. Alimlerinin fikrine göre netice yılda 4000 tonna balık üstürülecek. İnvestorlar episi masraflarına öz boynuna aldılar. Kırım Ödeslik ve Pedagogika Üniversiteti'nde ise tahkikatlarını iki yönelişte alıp baralar. Bu humanitar ve mühendislik yolları. Üniversitetler hakimiyetinin sık halda işbirlik alıp baralar. Нашими филологами поднимаются огромные пласты и крымско-татарской письменности, литературы, культуры в том числе. Значит, историками на кафедре, вот наши археологи, был вот обнаружен Калга-Султан, дворец Калга-Султана. Вместе с тем вот и строительство, все мы знаем, трассы Таврида скрывают очень много интересных пластов. Этому тоже придается огромное значение и изучают. Kırım Tatar Medeni Tarihi Miras Müzeyinde Ulusala köyündeki facianın 75 yıllığına bağışlanған tedbir geçirildi. Hatırlatamız 1943 senesi dekabrının 21'inde partizanlarga yardım etken 215 sakin faşistler tarafından tırı yakılgan idi. Bu esasin hartlar, kadınlar ve balalar idi. Umumen faşist işgali devamında Kırım'da 127 mesken yer yok edildi.
Бу көйлерде доғанлар, әлек онғаларының туғанлары, жен қиыларының фажиалы вақалары ақында дабыр керек хатырлаттылар. Итоговые мероприятия у нас будут проведены в феврале месяце в Большом актовом зале Крымского инженерно-педагогического университета. Что хочется отметить? Эти события являются неизвестными страницами Великой Отечественной войны. Этому значению мало придавали, но вот наша организация совместно с другими организациями, совместно с историками, интеллигенцией изучает данный вопрос. Ялта шерінде ерлешкен бала бақчасы көз өгінде ехала. Бина чатлады ве яваш-яваш чөке. Ерлі сәкенлер бойле бақчаға барған балалары үшін хасевет етелер. Бұл меселені анламақ ве чүзіліп елларını тапмақ үшін Қырым Жұмхуриеті хуруджилық ве мемарлық везірі Михаил Храмов федераль мақсадлы программа объектлерінде чықыш топлашуыны кечірді. Тешкерів кетішатында әрбір объектінің амелге кечірілігі насыл басамақта болынған белі олды. Қалған тәфсилатлар невбетті келев қамызда. 3 ел evvelsi bu yerde 100 yerlik bala bahçesi için koşma korpus kurup başladılar. Yani bina öyle de kurulmadı. Eskisi ise çıkıp başladı ve çatlaklar peyda oldu. Yalta'da 3. sanlı bala bahçesinin müdürü Irina Ivleyeva öz sabasını kaveden başlamay. O divarlardaki çatlaklarını bakıp çıka. Binada endi steklopaketler patlay. Bu bala bahçesinin alı ketkede müşkülleşi. Трещины пошли по саду после того, как начали выбирать котлован. Мы сделали в 2016 году маячки, порвался маячок. И на начало 2019 года мы сделали новые маячки, чтобы отслеживать динамику оседания здания. Мемурлар вазиетні көз етеміз деп ишандыралар. Балаларының хавсызлығы ilk evvela olğanını ақылда tutалар. Binanın ekspertizasını сымарыш etmege planlaştıralar. Bundan son karar alınacak. Bu yerde balalar bulunması mümkün mü yok mu? Kuruculukның kanunluğu ақtada sualler çok. Çünkü çok bozular kaçırılgan edi. Сметная стоимость этого объекта 85 миллионов. Контракт почему-то был заключен на 111 миллионов. Почему так произошло? По большому счету, это, наверное, нужно рассмотреть законность такого решения. Мое мнение, нужно думать, как его достраивать, потому что бюджетные средства потрачены. Естественно, мы не допустим того, чтобы они были потрачены в бестолку. Будем корректировать эту проектную документацию и достраивать этот детский сад. Bundan gayrı vezir Yalta'nın bir sıra diğer obyektlerini bakıp çıktı. Vorontsov sarayında kuruculuk meydanını yaratmak ve esas binanın damında koralarını gayrıdan tamirlemek gibi işler alıp barıla. Bundan son vezir Semyiz kasabasında sahil piketici kuruluşlar rekonstruksiyasını teşkirdi. O bu obyekti kuruculuk işlerini alıp bargan tış hizmetçinin işine müsbet kıymet kesti. Невбеттеки yol қазасы кешенлері ақшам Бақчысарай районының Тапали көйінде қаза юз берді. Nissan ve Lada Priora арабалары чатыштылар, 6 адам зарар көрді. Тебейчілер оларға acele yardım көстерділер. Bundan соны се Бақчысарай хастаханесіне еткізділер. Бұл ерде МЧС везерлерінің хадимлері чалыштылар. Олар янғанға қаршы өпсі чарелеріні көрділер ве башқа нақлие васталары үшін елны ачтылар. Yollarda дихатлы ве мұхайтлы олыңыз. Эки юрек tutuluvu ve epilepsiya хасталығы. 58 yaşlı Aliye Mustafaева 3 yıldan beri төшектен тұрып olmay. Kadını onun tatası ve ömür arkadaşı bakalar. Sultaniye Sitakaeva Jurchi rayonunun Totmay köyüne yol aldı ve ailenin vaziyetini öğrendi. София Нусратуллаева endi 3 yıldan beri Aliye tatasını baka. O iki kere yürek tutuluvunu geçirdi ve epilepsiya hastalığından azap çeki. Ama hasta öz evinde propiska olmağını sebebinden tolu şekilde tedavilenip olamay. Она сама прописана в Кашаре, которой этого же дом снесли больше 20 лет. А ее сюда не прописывают. Потому что, говорят, это не ваш дом, не приватизированный, не собственный. Вот как быть? 3 года она лежит. En esas problem evnin privatizasiyasi olmaganında. Onun texnik pasportu joyuldu. Çeşit idarelerge müracaatlar hiçbir netice бермей. Мы никак не можем этот дом оформить на себя. Хозяева, если были хозяева, умерли они, муж с женой. Женой не прописано, потому что она на другой фамилии находится, я на другой фамилии. Документы надо бегать за ним. У нас денег нет, я не могу бросить жену свою. Халил Каджиев er вакыт апайының янында булуна, шу себептен ишке кіріп оламай. Алған нефақалары есе тек кичик масрафларға ве илажларға ете. Везде, вон, смотрите, сырость.
Чтобы это все ремонтировать, деньги надо. Но у нее пенсия, и ей никакие скидки нету, потому что она тут не прописанная. Чтобы врача привезти, 1500 надо нанять машину, пойти в Войково и привезти ее, еще и отвезти. Жүрчи районының миллетлер ара бөлігі бұл айленің вазиетіні біле. Яқын вақытта ершені өгренмеге ве ярдым етмеге тырышачақлары ақта сөз берелер. Первасыз қалмаған инсанлар есе экранларында көрген номер бойынша бағланып айлеге ярдым ете білелер. Не бросаю, не буду бросать жену, я ее люблю сильно, никогда не брошу. До последней с ней буду жить. Султания Истакаева, Магомед Нестуров, Миллет Ичун. Бұл сене Қырым сәкенлерінің бедава диспансеризациясы башланды. Истегенлер профилактика ноқталарына мұражат ете білелер. Страховые медицинские организации информируют своих застрахованных о необходимости прохождения диспансеризации. Но это не значит, что те, кто не получил до сих пор такое информационное письмо или СМС-сообщение или телефонный звонок, не могут пройти диспансеризацию. Для того, чтобы ее пройти, нужно просто прийти в свою поликлинику с полисом и паспортом и сказать о том, что вы желаете пройти диспансеризацию. Диспансеризация ки басамақтан ибарет, хекимлер тіби бақув кечерелер ве хастаның диагнозыны белгелейлер. Сонда терапевт екім хастаны кереклі мұтехасысқа йоллай. Бір іште çalışқан адамларға бақув кечерелген вақыттан ратлық күні берелі. Согласно приказа 514 от 2017 года, приказа Российской Федерации, значит, каждый ребенок от 0 до 18 лет должен пройти профилактический осмотр один раз в год. Для этого на базе нашей поликлиники, новой поликлиники, обновленной, вернее, поликлиники, и на базе нашей поликлиники, это по улице Долгоруковская, 31, значит, создано отделение профилактических осмотров. Почта машинасы авдарылды. Бұл біріншіден. Балалар мектепке барып етежек ме, жоқ ма, аванен бағлы. Бұл екіншіден. Сақ районын аджилар ве қара чора молла көйлерінің яшаған сәкенлері сабыры бетті. 21-ші ғасырда олар цивилизациядан кесілген кібі яшайлар. Біздің телевизион тақымымыз бұл меселеріне вақыт чезележегі ақта сұраштырды. Yolsuzluqtan 10 kilometr ketseniz, belki қара чорамолла көйне келе етерсіз. Мында 100-ге яқын адам яшай, олардан çoğuсы қартлар. Сәкендер тек көй қочылыға бақа. Айдар Небеев 11-ші сынып талебесі. Оқомжу көйге ерлешкен мектепке етіп бармақ үшін 10 километрлік месафені кешмек керек. Яқында мектеп автобусы пейда oldu, ama o da әр вақыт қатнамай. Часто не приезжает, тем более зимой, так как гололед, метель. И когда морозы отходят, грязь. 23 числа автобус школьный начал таскать прямо на середине дороги. Даже все дети испугались. Наш водитель опытный как-то сделал правильный маневр и оставил школьный автобус на дороге. Ерлі сәкенлер өз yollarını шынген асфальт деп адлайлар. Yollar olmағаны себебінден бұл көйге бір кімсе келмеге істемей. Сәкенлер үшін өтмек аптада 2 кере, базар әртасы ве жұма күнлері кетіріле. Енді бұл машина адамында қатамаға редеті. Ішке кірмекді балабан проблемдір. Яқында почта машинасы қазаға оқырады. О кеткен ерінде авдаралды. К нам сюда никто не хочет ехать. Говорит, к вам приедешь и уедешь с проблемами. Или вообще не уедешь, потому что у нас, доезжая до нас, ловят одну яму, вторую яму. Магазина у нас нет. Хлеб приезжал, дороги плохие, уже не приезжает. Вот так вот. Почта приезжает, и то она перевернулась разок, теперь не знаю. Но приезжает. С горя пополам вынуждена приезжать. Вот где мы живем, вот что у нас есть. По бумагам еще из... Не будем, как говорится, ворошить украинское время, когда мы живем в Украине. Все, как говорится, лежит на бумагах асфальт. А на самом деле мы видим вот. Вот я молодой человек, мне 27 лет, я каждый день езжу на работу, вожу детей в садик, потому что у меня здесь нет ни садика, ни детской площадки, ничего абсолютно. Приходишь устраиваться на работу, тебя спрашивают, где ты живешь? Сакский район, село Шалаши. Меня спрашивают, а где это? Койнын янында карьер ерлеші. Не себептен бұл yolға ич олмадым чақыл төкмекнің чаресі yok acaba. Адамлар бұны анламайлар. Айдавчылар бұл yollarda жүрмекнен өз машиналарымызға зарар кетіреміз деп шикайет етейлер. Здесь грязь и все. Здесь какая может быть дорога? А перед ехать от Добрушина до Елизаветова, там яма на яме невозможно вообще ездить.
Колхозники у нас давно не сеют злаки. Бурьяном буйным заросли поля. Лишь только кошки да собаки. И нет уж прежнего села. Автобус к нам ходит очень редко. Медпункт закрыт. Уехала и болит. И лишь только один поэт подметил метко. Душа и плачет, и болит. Хомшу аджылар көйінде де вазиет айны бөлі ажынықлы. Ама цивилизация олмағанына бақмадан инсанлар рухтан түшмелер виатта меселелерге бағышланған ширлер язалар. Мы же не можем выехать, не поехать ни в аптеку, ни в район, не поехать никуда. Едут к нам машины. У школьный автобус с трудом проезжает. Хлебный сказал, я не буду к вам ездить, нам хлеб возят с Евпатории. Чотай койнун шурасында жевап беріп олмайлар. Мемурлар айтқанына көре yollarga 2018 сене чахыл төкілді. Ама яғанақлар оны ювуп кетті. 2017 сенесінден башлап асфальт, yol құрмақ үшін весихалар азырланды. Бір тешкілеттен анлашма тізілді, ама афсуски о ғайрыдан тешкіл олынды. Сейчас ничем помочь не можем людям. Но в данный момент ничем. Единственное, что стоит надеяться на то, что весна у нас быстрее наступит, и можно будет приступить к тому, чтобы дороги привести в нормальное состояние. Шымдылык Жұмхуриетімізде энесас меселе бой yollardır. Yani Kırım'nın çoğu rayonlarında оларның yoksuzluğıdır. Bu mesele ne vakit çözüleceği bugün gece belli değil. София Шукурова, Эльмас Аблакимова, Дмитрий Низовой, Миллет üçün. Озыне ветр автокелерге урмет. Қырым карайымлерінің регионал милли медини мұқтариеті мектеп талебелері үшін ачық дерс кечірді. Тәдбір Ахмеджетінің 12-ші санлы мектебінде оқуған 10-ші сынып талебелері үшін олды. Бөлет дерсінің мақсады мектеп талебелеріне товған ерге севгі ашламақ, дүния бақышыны кенешлетмек, Қырым тарихы ақта білгелеріні теренлештірмек, өзіміздегі ведігерлеріні урмет ве ватанперлік дұйғысыны тәрбиелемектір. Бүгінге бойы бұсы хаберлері да Миллет телеканалынан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.